Zamislite ovo, nalazite se u mračnoj staroj biblioteci. Zrak je težak, miris starog pergamenta i voska svijeća ispunjava prostor. Na kraju sobe, na masivnom drvenom stolu, leži knjiga. Ali ne bilo kakva knjiga. Ovo je Codex Gigas, poznata i kao đavolja knjiga, najveći srednjovjekovni rukopis na svijetu. Njena veličina je zapanjujuća, njena priča još više. Codex Gigas ili Divovska knjiga visok je skoro metar, širok pola metra i težak nevjerovatnih 75 kilograma. Njene stranice su napravljene od kože 160 magaraca, a svaka stranica je ispisana rukom, nevjerovatno precizno i ujednačeno. Na jednoj od stranica, tačno na 577. stranici, nalazi se ono što je knjizi donijelo njeno zlokobno ime, ogromna ilustracija samog đavola. Njegova zelena koža, crveni rogovi i zlokoban osmijeh gledaju pravo u vas kao da vas izaziva da otkrijete njegove tajne. Legenda kaže da je knjigu napisao jedan jedini monah, Herman Pustinjak, u 13. vijeku u Benediktinskom manastiru u Bohemiji, današnjoj Češkoj. Prema priči, Herman je prekršio monaške zavjete i bio osuđen na strašnu kaznu, da bude zazidan živ. U očaju ponudio je da napiše knjigu koja će proslaviti manastir i sadržavati svo znanje svijeta. Ali, kako je noć odmicala, shvatio je da neće uspjeti. U trenutku očaja molio se ne Bogu, već đavolu. Legenda kaže da je đavo pristao pomoći mu, u zamjenu za njegovu dušu. Do zore knjiga je bila gotova, a Herman je kao znak zahvalnosti nacrtao đavola na jednoj od stranica. Ali Codex Gigas nije samo poznat po svojoj veličini i legendi. Njegove stranice kriju nevjerovatnu mješavinu svetog i svjetovnog. Sadrži cijelu latinsku Bibliju, medicinske tekstove, historijske zapise, pa čak i upute za egzorcizam. Zamislite, na jednoj stranici čitate o Božjoj milosti, a na sljedećoj o tome kako protjerati zle duhove. Ova knjiga je bila enciklopedija svog vremena, spoj nauke, religije i mistike. Codex Gigas je prošao kroz ruke mnogih kraljeva, monaha i vojnika. U 17. vijeku švedska vojska ga je odnijela iz Praga kao ratni plijen tokom 30-godišnjeg rata. Danas se čuva u Nacionalnoj biblioteci Švedske u Stokholmu, gdje je izložen iza stakla. Ali čak i tamo njegova prisutnost izaziva jezu. Neki kažu da je knjiga prokleta. Priče govore o nesrećama koje su zadesile one koji su je pokušali proučavati previše detaljno. Codex Gigas nije samo knjiga. To je svjedočanstvo ljudske ambicije, straha i želje za znanjem. Da li je zaista nastala uz pomoć đavola? Ili je to samo legenda koja nas podsjeća na granice ljudske izdržljivosti i misterije koje nikada nećemo razumjeti? Jedno je sigurno. Ova knjiga sa svojim ogromnim stranicama i zlokobnim ilustracijama nastavit će fascinirati i plašiti generacije koje dolaze. Šta vi mislite? Da li je Codex Gigas djelo genijalnog monaha ili nešto mnogo mračnije? Ako vam se svidjela ova misterija, a vjerujem da jeste, kliknite na subscribe. Lajkujte video ako volite jezive priče, podijelite ga s prijateljima da i oni razbijaju glavu oko ove misterije i obavezno ostavite komentar. Šta vi mislite, šta se desilo? #vodič za bolji život. Ćao ekipa!